pile gona ba tla ba botsa re corona e tlo fela neng ba ka se ke ba botsa ka baka la re e dumetse ya tseba mo mokgetho wa tseba o tlo e fedisha neng ke ena a tseba go ne motho mongwe a tseba ke moyo mokgetho the Holy Spirit a le one a tseba gore na e tlo fela neng jalo ye ke nako e thata ke matšatšing a bofelo matšatšing a lehono go sa tlo utulla diphiri tša go feta tše re di kwago tše e sa le dinyana ke kgolo e sa yetla bana bešo jalo ge le ka bala le yona Jesaya 24 mola la e bala ka moka e tla le botša ka matšatšing a lehono a lego re sente re te tswaleleng ka dintlong batho ba tlo nyaka jwala ba seke ba bogwetša ka re ba tlo ba te tswaleletše ga go sane le thabo matšatšing a lehono jwale ka ge Jesaya a bolela ko Jesaya 24 go e bala the whole chapter ka moka e tla go fa taba e ke bolelago ka yona melete e tlo epiwa ke nnete melete ela keng ke yona mabitla Jesaya e bolela sona jwale bana bešo a re tshepeng go modimo le banna ba modimo a ba romilego re thaetse dipolelo tša bona gobane re thaetša re tla phologa re tla kgona go tshela noka re tla kgona go tshela lewatle ka ge modimo a ile a tshediša baiseraele lewatle ba e tloa repeta ba iša kanana jwale bana bešo ye ke nako e thata e nyaka thapelo ke nako e boima e nyaka thapelo jwalo bana bešo e le go nna Pastor Thobejane ge le nyaka go support-a yona mahlokedi a la DVD e tšwela pele le tana go bona dinomoro ke tšeo ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta modimo ya phelago modimo wa tseba go tšohle modimo yo a bopile go le godimo lefase meboa yohle e ka fase ga gago ke kgoši ya dikgoši ke morena wa barena ke tau ye kgolo ya dikola juda ke yena morena ya tshepagalago gobane a ka se ka ba go nyamiša go mo tshepile jale ke rapelela bohle ka moka ba ba lwalago bohle ba gohle mo ba le gona ke a ba rapelela ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta ke re ge rapela le nna ba le folago ba le go dipetele ditrongo ka moka ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta re bea matsogo gore ba lwalago ba fole ba ba tshepago ka taba tše di tsene ka gare ga pelo tša bona ba fole ba lokologe ba tsebe nnete jalo ka Johana 8:32 e re tla tseba nnete empa ge e le nnete ke yona e tla go le phološa ke a ba rapelela ka go fela bohle tšhaba sa modimo ke a ba rapelela ka moka bohle mo ba lego gona lefase lohle ka moka ke a rapela ka lebitso la morena Jesu wa Nazareta ke re morena Holy Spirit ba touch Holy Spirit ba touch ka lebitso le maatla la Jesu wa Nazareta morena le mophološi wa rena yo a re tshepišitšego o a tshepagala e le go yona mo yo galelago go lo ka gare ga dipelo tša rena go lo ka gare ga motho mollo mo ka sebaka se gobane moyo mokgethwa ke ona fela go ka re tshediša go nokae ga go ne motho mo lefaseng ga go ne yo ka re o tia dithapelo tša gago a di iša go modimo ka nako ya legola a re ne moprista baprista e ba le gona pele Jesu Kriste a ya gore hwela e ba le gona pele baprista ke bona e ba tšao ditaba ba re iša go modimo jole gane le moyo mokgethwa o re dumeletše o ka re ga motho mo le mongwe gore le wena o ka no rapela kgone ya gago wa bolela le moyo mokgethwa wa go utulla tšohle wa go botša gore moya mokgethwa nkutulele moyo mokgethwa mpule mahlo o tla go bula moyo mokgethwa mpontšhe tsela ke a opa ke a nyaka ke gale ke tsamaya mo gohle ke tsamaya go 1 gomme go sa direge selo ke tshepa batho ke tšere pelo ya ka ke e bele godimo ga batho jale ka nako ke gore o tšee pelo ya gago o e fe moyo mokgethwa o e fe modimo a noši fela ka gobane ke yena modira le godimo le mafase ke a rapela bana bešo ke re amogela moyo galelago ga o dule le lena ka pelong tša rena ka lebitso le maatla la Jesu wa Nazareta ba na le mophološi wa rena yo a re tshepiše wa tshepagala